Uyu mugabo yakoraga akazi gakomeye cyane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Minafete, akaba rero yarakoze ibiganiro byinshi cyane hamwe na mugenzi we Thérèse Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byaje kuganisha rero ku isinywa ry'amasezerano yabaye ku itariki ya 4 z'uku kwezi k'Ukuboza 2025 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Hanyuma rero akaba byinshi byakomeje rero kugenda bivugwa kuri uyu mugabo, kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Ubusanzwe ni umugabo w'imyaka igera kuri 50 umenyere muri politiki y'u Rwanda by'umwihariko rero mu bubanyi n'amahanga, akaba yubakanye na Ingabire Virginie, bakaba bafite abana bagera kuri 4. Nakubwira ko mbere gato yuko twinjira mu nkuru nyirizina, uyu mugabo ubundi yize amashuri abanza mu Rwanda muri APR Gunga, ayisumbuye ayiga muri Ecole Belge Kigali, kaminuza yize ibijyanye n'amategeko mu Bubiligi muri Université Catholique de Louvain. Ari naho rero yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishami ry'icungamutungo rijyanye n'imisoro muri Université Libre de Bruxelles mu murwa makuru w'igihugu cy'Ububiligi. Byinshi rero bikomeje kugenda bivuga kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe muri aka kanya, makuru yihutirwa cyane aturutse ibukuru avugwa kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Reka tuyagarukeho tuyave imuzi turebere hamwe mu by'ukuri ibi ese aya makuru mu by'ukuri avugwa kuri Olivier Nduhungirehe yaba ari ukuri, yaramutse ari ukuri abanyarwanda se bayakira gute muri rusange. Reka rero mbere gato yuko nyinjiramo nyirizina nyasesengura, mbanze nkubwire mu buryo bwihuse, ariko mu buryo bwihuse bw'incamacyara banshinje ko ndi kugenda ntinda kugaruka ku nkuru nyirizina, ariko mbabwira ko uyu munsi ni tariki ya 6 kwezi kwa 12 2025. Amakuru rero yacu yo kuri iki gicamunsi, reka mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abofisiye bakuru bahunze ubwo AFC 23 yafataga Goma bakatiwe. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye abofisiye bakuru bahunze mu mpera za Mutarama 25 ubwo AFC 23 yatangizaga urugamba rwo gufata umujyi wa Goma. Aba ni Brigadier General Dani Yangba Teneur, Brigadier General Papi Rupembe Mopenzo, Commissaire Edi Ronald Makuna na Jean Romuald Ekukali Popo wabaye guverineri w'agateganyo w'intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirumwami. General Major Alain Bia Nzambe wari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 nawe yafunganwe n'abofisiye, ariko dosiye yarafunzwe nyuma yaho apfiriye muri gereza muri Mata 25. Abofisiye batangiye kuburanishwa muri rukiko muri Werurwe. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko mbere yuko Goma ifatwa tariki 27 Mutarama baramaze guhungira mu bice birimo umujyi wa Bukavu, basiga rero abasirikare bato ku rugamba. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko aba bofisiye bagize uruhare rukomeye cyane bw'ifatwa rya Goma no gutuma AFC 23 ihafatira intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihambaye ikomeje kugenda yifashisha mu rugamba. Aba ofisiye bo basobanuriye urukiko ko bafashe icyemezo cyo guhungira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'amayeri y'urugamba, kandi ko bari babisabwe n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cyabo. Urukiko rwa gisirikare rwahamije aba ofisiye icyaha cyo guhunga umwanzi, kurenga ku mabwiriza y'ababakuriye no guta ibikoresho by'igisirikare, rwakatira igihano cyoroheje. Komisari Popo yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 3, Mukuna akatirwa imyaka igera kuri 2, Brigade General Tene na Rupembe bakatirwa igifungo cy'umwaka umwe, bategekwa no kwishyura ihazabu ya miliyoni 2,800 by'amafaranga y'abanyekongo. Ubushinjacyaha kandi bw'igisirikare cya RDC bwari bwabasabiye abofisiye igihano kiri hagati y'igifungo cy'imyaka 20 ndetse n'igifungo cya burundu, uko byakomeje kugenda bigarukwa muri rusange. Twihuse kugira ngo ninjire kuri inkuru ivuga kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, babwire ko birwano ya 23 n'abarimo FDNB igisirikare cy'u Burundi bageze ku munsi wa 5. Amakuru avugwa rero ku rugamba kugeza magingo ngayo umunsi kwa 6 Ukuboza 25, imirwano yakomeje yasakiranyije ingabo zo mutwe wa AFC 23 n'ihoro ry'ingabo za leta ya RDC. Hanyuma kandi n'imirwano igeze ku munsi wayo wa 5 yikurikiranya nyuma y'iminsi igera kuri 4 yindi ikomeye yasakiranyije AFC 23 n'ihoro ry'ingabo za leta ya FARDC, ingabo z'Urundi wa Zalendo na FDLR. Kuruba makuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko AFC 23 yamaze kwigarura Rurambo, agace gaherereye mu gice cy'imisozi miremire cyane ya Uvira, na nyuma yo kwirukana ingabo za leta mu gitondo cyo kuri uyu wa 6. Epfo mu kibaya amakuru avuga ko imirwano ikomeye cyane iri kubera mu gace ka Kamonyi ugana Rubarika mu burengerazuba bw'agace ka Katogota. N'imirwano yatangiye masaa 11 z'igitondo nk'uko amakuru abyemeza. Mu bice bya Kamanyora kugeza amakuru avuga ko kuva masaa y'igitondo ari kumvikana urusaku rw'imbunda, ari nako rero hicicikana ibisasu hagati ya kariya gace na Karuvungi. Kugeza ubu Kamanyora, Katogota ndetse na Rubarika haragenzurwa na AFC 23 mu gihe Ruvungi igenzurwa na FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Hanyuma
andi makuru yavuga ko Burundi bwamaze kohereza abasirikare benshi cyane n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko ejo kuwa gatanu ibisasu bibiri byarasiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaguye ahitwa Rugombo mu yahoze ari intara Cibitoke bikica umwana w'imyaka 3. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yahise rero yikoma mutwa FC 23 n'u Rwanda ateguza ko Burundi bugomba gufata ingamba zose zikwiye mu kurinda abaturage babwo. Amashusho yakwirakwiriye rero ku mbuga nkoranyambaga yerekana imodoka za Burende z'igisirikare na polisi y'u Burundi zerekeza ku mupaka, bisobanura ko imirwano ikomeye ishobora gukomeza hagati y'impande zombi mu rusange. Ikaze rero tuganire kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Ni umugabo wakoze akazi gakomeye cyane, Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro byagiye bihuza we na Teresa Kwamba Wagner. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Meriko ngaruka ku mateka y'inyirizina uyu mugabo afite muri politike y'u Rwanda, reka mbanze nkubwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwari Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko gushyira hamwe ko akarere bigoye mu gihe Burundi bugikomeje kunyereza cyangwa se kwenyegeza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabitangarije umuyoboro wa kimwe mu bitangazamakuru nyuma yaho rero tariki ya 5 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC bigiranye amasezerano y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano avuga ku bufatanye mu mishinga irimo uwo kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3 uhuza u Rwanda, RDC n'u Burundi ruzaba rufite ubushobozi bwo gutunganya ingufu za megawatt 206. Ubwo aya masezerano yasinywaga Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari mu batangabuhamya b'uyu muhango bari muri Amerika. Yavuze ko u Rwanda, RDC n'igihugu cye bikwiye gukomeza imishinga bihuriyeho ishingiye ku masezerano agenga umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko mbere yo kuvuga ibijyanye n'ubufatanye bushingiye kuri uyu muryango ari ngombwa ko Leta y'u Burundi itanga umusanzu wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC aho kunyengeza intambara. Ati kandi rero ibyo tubona hariya iburasirazuba bwa Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo nuko ahubwo Leta y'u Burundi ariyo ishyira amavuta ku muriro, kuko rero yohereje ingabo nyinshi cyane muri ntara ubungubu zikaba 2020 ati kuko ubohereje izindi mu nyinshi muri iyi minsi ishize. Minisitiri Nduhungirehe yashinje ingabo z'u Burundi gugota ibice bituwe n'abanyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo zifatanyije n'iza RDC zibabuza rero kujya ku masoko ndetse no kubibasira muri rusange. Ati rero nta kuntu waba uteza umutekano muke muri Kivu y'Amajyepfo hanyuma ngo uze hano i Washington utubwire ko tugomba gushyira hamwe, twashyira hamwe dute se kandi ingabo z'u Burundi ziri mu ngabo ziteza umutekano muke mu karere zinabuza imitwe ishyamiranye mu gushyira mu bikorwa amasezerano yiyemeje i Doha. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko Leta ya RDC n'u Burundi nta bushake bwa politike zifite no kubahiriza amasezerano y'agahenge kuko ingabo zazo zikomeje kugaba ibitero. Yagaragaza ko intambara ihagaze bufatanye bw'akarere bwa koroha. Kuva tariki ya 2 kugeza tariki ya 5 Ukuboza ingabo z'u Burundi rero zifatanyije n'iza RDC n'imitwe y'abazarendo byagabye ibitero bikomeye cyane mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa na AFC 23 birimo Kamanyora, Katogota na Kaziba. Inzu nyinshi zirasenywa, abaturage baricwa, benshi barakomereka, abandi barahunga. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwatangaje ko abanyekongo barenga 750 bahungiye mu Rwanda kugeza tariki ya 5 Ukuboza baturutse mu bice birimo Kamanyora bacumbikirwa mu nkambi y'agateganyo Nyarushishi nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga muri rusange. Hanyuma reka ninjire neza nyirizina kuri aya mateka ya Olivier Nduhungirehe nk'umwaka 50 wamenyere muri politike y'u Rwanda by'umwihariko mu banyi n'amahanga. Yubakanye na Ingabire Virginie bafitanye abana 4, amashuri abanza yize mu Rwanda muri APR Rwunga, ayisumbuye yiga muri Ecole Belge Kigali, kaminuza yize ibijyanye n'amategeko mu Bubiligi muri Université Catholique d'Orvin, ari naho rero yize icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ishami ry'icungamutungo rijyanye n'imisoro muri Université Libre de Bruxelles. Nduhungirehe yazwi cyane nk'umwe bari bahagarariye u Rwanda mu kanama k'umutekano ku isi UN Security Council mu mwaka wa 2014, akaba abarizwa mu ishyaka rya PSD. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Izuba Rirashe ubu kitagikora, Ambassadeur Nduhungirehe yavuze ku buzima bwe bwa politike n'ibindi. Muri 2004 nibwo Ambassadeur Nduhungirehe minisitiri yatashye avuye kwiga mu Bubiligi ahita ajya kwigisha muri kaminuza ya Indorake, aho yamaze ukwezi kumwe gusa kuko yahise ajya gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, umujyanama wihariye wa minisitiri ushinzwe guteza imbere imari n'ishoramari. Icyo gihe minisiteri yari yobowe na Professor Nshuti Manase. Yabwiye Izuba Rirashe ati muri 2005 nagizwe umunyamabanga wihariye
wa Minisitiri Murekezi wari ubuhinzi ati muri uwo mwaka nabaye umwe mu bagize akanama gashinzwe kuvugura amategeko y'ubucuruzi ari nako rero kashyize amategeko anyuranye kashyiraho inkiko z'ubucuruzi n'amategeko agenga ubukemurampaka mu by'ubucuruzi. Nyuma yaho gato nibwo inama minisitiri wo ariko wa gatatu muri 2007 ati yansabiye kujya kuba umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia aho namaze imyaka 3. Mu kwezi kwa gatanu 2010 inama ya minisitiri yansabiye kuba umujyanama wa mbere muryango w'abibumbye New York aho nakoranaga na ambassadeur Eugene Gasana Richard. Mu mwaka wa 2012 u Rwanda rwatoreye kuyobora akanama k'umutekano ku isi, icyo gihe bangira minisitiri mujyanama niyo garade ya nyuma ati mbere yo kuba ambassadeur. Nyuma rero mu mwaka wa 2015 inama minisitiri yangize umuyobozi w'agateganyo ushinzwe imiryango mpuzamahanga nkorera muri minisiteri y'abanyamahanga. Nyuma yaho perezida wa Repubulika yagize ambassadeur Olivier Nduhungirehe ambassadeur w'u Rwanda mu Bubiligi, anahagararira kandi u Rwanda mu muryango w'ibihugu by'i Burayi. Ambassadeur Nduhungirehe yakoze indi mirimo myinshi cyane irimo kuba umunyamabanga wa leta muri Minafet, yari ambassadeur w'u Rwanda mu Buholandi ndetse n'ahandi. Ati niryari rero mwinjiye mu bikorwa bya politike, ati nabitangiye kera, ati kera nkiri umwana, ati mfite imyaka 16 niga amashuri yisumbuye natangiye kwinjira mu mashyaka kuko papa wanjye ari umwe mu bashinze ishyaka PSD, kubera ko nakundaga politike nanjye najyaga mu myigaragambyo nkanakurikirana ibiganiro ba papa bagiranaga rero hagati yabo biganisha ku mashyaka. Dusobanure neza wajyaga muri mitingi z'amashyaka wabikurikiranaga gute? Icyo gihe inama nyinshi cyane z'amashyaka zaberaga iwacu kuko atari yemewe gukorera mu Rwanda, bigatuma rero numva ibiganiro bagiraga byose na za mitingi ntangira rero kuzitabira, ndetse nanjye narindi mu myigaragambyo ikomeye cyane yabaye mu kwezi kwa 8 mwaka wa 1992 yo kwamagana guverinoma ya Nsanzimana Sylvestre. Niyo myigaragambyo mu mateka y'u Rwanda yahuje abantu benshi. Iyo myigaragambyo twayikoreye ku Kimihurura ahari ibiro by'umunyamabanga wa MRND, ubu hakorera primature. Narakomeje rero mu ishyaka ati kugeza aho bantoreye kuba vice president wa mbere w'ishyaka PSD. Wigeze utekereza ko ambassadeur? Kera sinabitekerezaga, ariko uko nagendaga ninjira muri politike na diplomasi byanyerekaga ko bishoboka. Gusa kera nkiga mu mashuri yisumbuye bigeze kutubaza icyo twifuza kuzaba cyo, aseka ngewe icyo gihe navuze ko nzaba president. Niki wagezeho ukumva ugeze ku nzozi zawe? Aha haraseka, icyo kibazo kirakomeye, ariko kuba nkora akazi ka politike kandi ari ikintu nakundaga nibyo bintu numva nagezeho. Mu rugendo rwawe niki wakoze ukumva kiguteye ishema? Ni ibintu nka bibiri. Icya mbere nibyo twakoze turi mu kanama k'umutekano ka Loni muri 2014, twabashije gutora umwanzuro twemeza amahanga ko inyito ikoreshwa ari jenoside yakorewe Abatutsi. Murabizi ko ibihugu byinshi cyane na Loni bavugaga ko ari jenoside nyarwanda. Ari icyo gihe ati twabashije gutora imyanzuro tunakoresha iyo nyito ya jenoside yakorewe Abatutsi kandi biremerwa. Ni ikintu cyari kibaye rero ku nshuro ya mbere mu muryango w'abibumbye kandi ubona ko cyari gikenewe cyane. Icya kabiri nuko twateguye inama ku gukumira amakimbirane tureba inkomoko yayo muri Afurika. Icyo gihe twasanze UN Security Council ishishikajwe no kohereza abagarura amahoro no kureba uko intambara yateye ndetse no kugarura amahoro, ariko twebwe tukumva icy'ingenzi kiruta ibindi ari ukubanza gukumira inkomoko cyangwa se imvano y'ayo makimbirane. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye iki kinyamakuru ko kuzamurwa cyane kwe biterwa no gukora neza akazi ashinzwe ndetse no gukora n'abandi. Mu bantu afatiraho icyitegererezo uwa mbere ni Perezida Kagame kubera imiyoborere ye na politike ye. Ku rwego mpuzamahanga ni Martin Luther King uharanira impinduka no kuvanaho irondamoko kandi akabigeraho adakoresheje intwaro ahubwo akoresheje inzira y'amahoro. Ambassadeur Nduhungirehe avuga ko ibimufasha kuruhuka ari ukubana n'umuryango we, abana be bamubaza ibibazo abasobanurira, gusohokana n'inshuti, kureba umupira w'amaguru aho afana ikipe ya Mukura Victory Sport, hanze afana ikipe ya Olympique de Marseille, mu Bwongereza agafana Arsenal. Akunda umuziki wo mu bwoko bwa country cyangwa se country music, ati nkanakunda reggae. Yakinnye umupira w'amaguru mu ikipe ya Jaguar akina na Desire Mbonabucya na Ntare, yakinaga kandi kuri 4 cyangwa se 6. Akunda umuziki w'u Rwanda cyane, by'umwihariko umuzihanzi King James, Meddy, Teta Diana umwibutsa ijwi rya Kamariza. Abakera akunda Masabo kubera ukunda ukuntu acuranga gitari na Kamariza, ariko kandi akaririmba gakondo. Ubu akunda Masamba na Sentore, asengera muri Kiliziya Gatolika. Mu byo akora mu byo kurya, Ambassadeur Nduhungirehe kandi akunda amashu.
cyane iyo avanze mu bishyimbo n'ubugari buri kumwe n'isosi. Ambasaderi Nduhungirehe avuga indimi nyinshi zirimo Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza. Yageze mu bihugu byinshi cyane USA, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa, Ubuholande, Ubudage, Ubuyapani. Yageze afite imyaka 4 kuko papa we yari ambasaderi. Afurika y'Epfo, Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Ethiopia, Israel, Misiri, Ghana, Algeria, Zambia, Turkiya, Yemen, Korea y'Epfo, Canada n'ibindi byinshi. Inama agira urubyiruko, inama ya mbere ni ukwiga cyane kandi bakiga amashuri menshi, kaminuza, masters na doctora. Icya kabiri bagomba kandi kumenya ibibera ku isi, bagasoma ibinyamakuru, basoma ibitabo. Icya gatatu ni ukunoza akazi umuntu akora kandi ugakorana n'abandi. Akaba rero ari inama ikomeye cyane ya Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akomeje kugenda agira urubyiruko cyangwa se abakiri bato muri rusange. Hanyuma rero reka mu yandi makuru reka mbabwire ko AFC 23 yavuze umubare w'abamaze kugwa mu bitero bya FARDC ndetse na FDLR muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu 23 nibo bamaze rero kwicirwa mu bitero birimo iby'indege z'intambara na drone n'imbunda ziremereye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo nk'uko umutwe AFC 23 wabitangaje. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Ukuboza yagaragaje ko ibisasu bimaze iminsi 3 birasirwa ku butaka bw'u Burundi bikomeje kugwa mu midugudu ya Kongo Kinshasa bikica abagore n'abana ndetse bikanakomeretsa abaturage benshi. Ni ibisasu kandi bikomeje gusenya inzu z'abaturage, amashuri ndetse n'amavuriro. AFC 23 ivuga ko usibye ibisasu biri kurasirwa ku butaka bw'u Burundi hari n'ibitero byo mu kirere bikomeje gukorwa hifashishijwe indege z'intambara na drone n'imbunda ziremereye bikibasira uduce dutuwe cyane abaturage muri Kivu zombi. Ni bitero uyu mutwe uvuga ko nabyo biri gutegurirwa i Burundi ndetse ukanashimangira ko yerekana umugambi wo kurimbura abatuye umurasirazuba bwa RDC. Wavuze ko kugeza ubu abantu 23 ari bamaze kugwa mu bitero byatangiye mu minsi 3 ishize mu gihe abandi benshi cyane bakomeretse. Kanyuka yagize ati turamagana twivuye inyuma ibi bitero by'ubugome ndetse n'iterabwoba bikorwa mu buryo buhuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'inshuti yabwo ariyo Burundi. Imibare y'agateganyo irerekana ko abapfuye 23 mu gihe abandi benshi cyane bakomeretse. AFC 23 kandi ivuga ko abaturage benshi cyane bahatirijwe kuva mu byabo bahunga berekeza mu Rwanda ndetse n'Ibukavu. Amakuru avuga ko abaribwa mu 1500 ari bo bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mutwe wongeye kumenyesha abaturage ko uri kumwe nabo unamagana Burundi bukomeje rero kwivanga amakimbirane areba abanyekongo. Wabwiye Burundi ko bwakibanze mu guhindura imibereho y'abaturage bwabwo, wizeza gukomeza no kurinda abaturage ku kiguzi icyo ari cyo cyose nk'uko Lawrence Kanyuka muvugizi mu bya politike wa mama 23 yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma rero imirwano rwose yongeye kubura hagati ya AFC 23 n'ingabo za RDC, aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC 23 bazindukiye mu mirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata agace ka Rurambo gaherereye muri teritwari ya Uvira. Abarwanyi ba AFC 23 bashaka gufata na Rubarika ikiganjemo Wazalendo mu gihe ingabo za RDC zishaka kwisubiza ibice birimo Katogota na Kamanyora. Guhera muri iki gitondo ibisasu biremereye cyane biri kugwa muri centre ya Kamanyora igenzurwa na AFC 23 biturutse muri Ruvungi, ibindi bikagwa muri Ruvungi biturutse muri Kamanyora. Hashize iminsi regera kuri 5 yikurikiranya ihuriro ry'ingabo za RDC rihanganye na AFC 23 ibisasu biraswa mu bice bigenzurwa na AFC 23 na Kamanyora n'Akaziba byasenye inzu nyinshi cyane z'abaturage n'ibikorwa remezo birimo amashuri, biteze impfu inankomere, abandi barahunga. Umwe mu baturage ba Kamanyora bahungiye mu karere ka Rusizi yatangaje ko ubwo ibisasu byatangiraga rero kugwa iwabo bahiye ubwoba batangira guhungira mu bice bya hafi kugeza ubwo babonye ko ikibazo kiri gukomera kurushaho bava muri RDC. Bari kurasa ibisasu bikagwa mu nzu, abantu bari gupfa, abandi bari gukomereka, inzu zigashya. Nje mfite umuryango w'abantu 7, nje umugabo wanjye n'abana 5 twahunze intambara. Mugenzi we yagize ati rwose dushaka amahoro, intambara irangire tubeho neza, ibi bisasu birangire, intambara nirangira nzajya mu rugo abana basubire ku ishuri. Ingabo z'Urundi ziri kugira uruhare rukomeye cyane muri mirwano kuko bimwe mu bisasu biri kugwa mu bice bigenzurwa na AFC 23 biri guturuka mu Burundi. AFC 23 yamaganye imyitwarire
irahirira rero gukomeza kurwanirira abasivili bari mu kaga. Mu ijoro ryo ku itariki ya 5 Ukuboza abarwanyi bakabura ba FC23 bagabye igitero gikomeye cyane ku birindiro by'ingabo z'u Burundi kiri muri Kivu y'Amajyepfo, bica abasirikare benshi, abandi benshi bafatwa mpiri. Mu bapfuye harimo na Lieutenant Colonel Atanaze Minane wayoboraga iyo batayo. Reka mbashimire rero, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Muze kureba hasi gato y'inkuru turashyiramo link ya WhatsApp kugira ngo tubashyire muri groupe ya WhatsApp tujye dukomeza tubare mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye abakomeza